inambere kwa wetu ira gemwe kwa mtu bene na kengo ba inambere kwa wetu ira ndetu nicho ndakere cyo gomano ntimanto mathongi sana marameze tu bakireta gizo society yetu muno tuikaba mwe bakurigaragia business teno niyo yantu begwata bakirura lakini all muno gumonde ibwega no tuko inambere kwa wetokeo na kanya kanku watu wengine kimubango kwa bwe munde atuko inambere kwa tokea na gire mantu makul Breeze Fan Home na tuinambere kwa tukimenya maingi ma amekoni karibuni sana. Thank you. I'm happy to have you tonight. Asante madam. Asante. Karibuni sana kile mubango kwa robo ya munde. Labda tukiwa twetu magira choini na kimiro kidogo kwa uguti kwa lina temu ndeto changanya dimi kidogo lakini no hali ya ukora kinyayo. Madam tukambia nawe keli mwigeri wa Meru TV na yango tuwe sasa. Mutegeri wa Meru TV na baraba gututhikiria mungeni ni ukoro bwega nkuga ibwega nuntu bwa kwithira twi Meru TV kwariria mantu jegie Cool Breeze Funeral Home ibwega sana madam. Thank you. Tiko kubera marito maku rietwa mbitagwa Airingaki wa Siringi kuma Meru. Bwega sana. Thank you very much. Karibu sana kiongozi. Thank you. Na watazamaji. Asante. Ambie jina lako na tukoza tuweze kuendelea vizuri. Kwa majina naitwa David Dongo. I'm the manager to the Cool Breeze Funeral Home. Na tumeshukuru kukaribishwa katika mahali hapa Meru TV. We are happy for the welcome. Thank you very much. Na pia mimi nimeshukuru kuwa na nyinyi jioni ya leo. Tukaweza zungumzia machache tu kuhusiana na Cool Breeze Fan Home. Kwa sababu ni biashara, wacha tuseme tu ni biashara ambayo inakuwa kwa kasi sana. Na ikabidi sasa niwaalike hapa ndo tuweze kujua mengi tu kuhusiana na Cool Breeze Fan Home. Kwanza kabisa wacha nianze na wewe manager. Labda unaweza tuelezea Cool Breeze iko wapi? Labda watu wanaweza kuwa nafikiria tunaongelea mambo ya Nairobi ama nchi zingine. Hii iko Cool Breeze iko hapa Meru. Ukipata njia kwenda Nanyuki highway utapita msitu kidogo hapo mbele, it's like 3 kilometers kutoka Makutano. Iko hapo mbele pande ya chini ya barabara, but iko kwa highway ya Meru Nanyuki. Yes. Oh, that's nice. Sana akurumiki. Madam Director, kangu yakimanya idea no ya kwambiria the morgue iko bwamulenge na kigitumi bwa tarire kwambiria the Fan Home nyumba ya kuiga baraba tutiyetekana ukiwa kwena biashara chingi kidumba ila bure ingienda kwambiri na ikoroda bwega kinyacho zaidi. Ibwega kwena manto jario jara jatumire twenda kwambiria biashara eje. Bwa mbere muno ta family mbuga kwiro manto jethairwa jagitutirima na jatutirima tukona wa mbere na aria twethairwa twishugurikirwa na aria funeral imwe tiare tuona standard ciao itethirite chire iguru na kwou kuringana na uria mbegwite gikuroga tuona tukaretera antu ba Meru untu bwa kiwango kia iguru bomba gukenera na kuringana na mantu jara twethirete twikurukaira jauja kwithira tutigine endwa betu mbuga family nyingi utuota kurukira onto jabungu na rira bweta bono tungata bote kinyaniri au yonto bwa mbere botonerie kwina ngap kana kwina kanya kati ujurite in the society kwa wiki twamwire nande atwambirie nikenda twejana motungata jara jareje guru na jara jatete kinya society yetu ya Meru bobware abumwe onto bunge ora tukwendelea twikuraga ukona kwina mahitaji ja maingi ndene society ka kinyoka mberia ngugi jere kwina mobatu ja maingi ja kingugi kwa uo gategera gi society yetu ni antu baba ingi bakurira no ntu batena ngugi kwa ni opportunity mwe kana kanya gakega ka kwithira tukithithiria antu ara bomba kweja
ukungwira batena muntu kwithira ari amwe nabo kagitena kau kwa nande tuona ni opportunity njega ya kwithira tukiantu betu kando na biatho bibingi tuga kayetu ithirere mwanya kenda nande muntu uri otaukiri twija kanyene kana na tumba gukiria nkoro ye kwa untu bu ibwethirite bwendene yetu na bwatu support bwatu teithia muno na untu bungi bura bwatumire tuthuganio nju no ntu bwa kwithira itwari in one way or another na umbi bwa ki expertise kana expert no ntu mukuru kwethairwa ain biomedical engineer na nethairwa aino ntu bura na naije njira na naijura mantu jaja ujathithagua kwa wino ntu bu tuona no tubutumire bwe na buka bwa kuthithia kibiashara na buka inya ntungugi kwa jamu mantu jara tungite kwithira. Very nice, bwege sana. Sijui kama kuna offers zenye tunapeana kwa sasa na labda ungeambia mtazamaji wetu kwa nini Cool Breeze Funeral Home? Okay, asante sana kwa hiyo swali, ni swali muhimu sana. Na sisi kama Cool Breeze tumechukua hii nafasi kukaribisha wateja wetu kwa njia maalum. Na kwa saa hii tuko na offers ambazo tuko nazo. Ukifanya biashara na Cool Breeze Funeral Home uweze kununua zile vitu ama zile vitu ambazo tunauza pale katika mahali tunafanyia, tuko na offers ambazo tunakupea. Kwa mfano kunayo gari ambayo ni ya kubeba mwili na tunaipeana. Ile kitu utafanya, utaweka mafuta wakati wa kazi, hiyo wakati ikifikia. Kwa hivyo tukiweza fanya biashara na wewe vizuri mpaka dakika ya mwisho, tutakupea hiyo kama ofa. Siku ya mazishi ikifika, tunakupa gari yetu, unaweka tu mafuta, hiyo service nyingine tunakupea ikiwa free. Yes. Ni hiyo tu labda ama kuna baadhi ya zingine? Okay, kuna ofa zingine lakini kwa muda tutaenda tukiwaelezea. Yes. Madam Director, tukumekana kwena maybe yatuomba kuongera kile offers? Na ndekere imanto ja maingi tukuthithia ye Cool Breeze. Kinya kethira biashara ira nene ikwithira tugika endo betu bara batutigite na njira njega itwategerere tuona muntu rire ataukiri ethairwa ainyekirite na mbuga kinya kimathugania atethairwa ino muntu okumutetheria kimathugania kwa tweja nontu bwa kuga atiri mauntu jara jonde jandamana na kuringiria endo betu no tujekio kenda wejo rimwe ukethira ukona gintu kionde ukona giutethio kia mathugania kwerezwa kana kwewa advice nontu bwa baingi bethero bangaratene nontu bwa mantu jara bajabevirite kwa ukeja Cool Breeze wona mantu jonde wenda kwenderwa kethira ithanduku kethira imaua kethira inyaba mwe ito ita to an extent ya kuba counseling services ukethira kwirimo wamba muntu aja na ka break buru no kono tio ntubwenderea kwa tukajukia ntujabara tugeta tukabariria na tukaboneria wirigiro bunde tekabwitite kwa kwina wirigiro kairi kwa ge Cool Breeze weja kwirimo bejaga muntu ejaga inyokethira muntu utarumaga ntu nontu bwako inyekereka kwa urera twabariria na baborera itwethara twena inyakanya ga kumukundia inyaga chai na kinya kumurumia kinya twirio na anto babara bakaigwa banganirite kwa maunto jonde jara jegie kuringiria endo betu atu twina jojonde kuma kele as wenda kwewa ngari ya mwiri wenda kwewa mathanduku ukona bado kwena kinya biashara ya mathanduku biashara ya mathanduku irio na maua jario na kando na jau kwina inya za restaurant ira twineo kenda muntu eja kinyare beja bakauma karukire na muntu tekiarumite eja gakarau twina chef babega bakarugirwa bakarevwega na wenda kantu gakomba kugura inya kana roje kethiro tina kanya ga kurira ukagura gintu pakti ugeto kireja na kenda bukitireria ntuko anto japara bethairwa bena kainya kwa manto jajau itwethera twina jo arafu
rira weja na we customer wetu twina chapo ijiri inene na kwa witweja antu betu nafasi njega kethira ikweja rimwe bugakarande na bugatiariria bukaria na bukaromba mono ja kuromba murungu aboinya bukethera bore antu ara nontu awethera itakila kena bugeri bukethera bwena chapo njega in well furnished ina itebi bidongi bugakarande bukaigwa buboreri bukarirwa na inya tuona family we affect mono our resident pastor no abomeria na akabariria na akabatumiria bakiumara bakauma bena inya na kwau kinyarira wenda services kethera mwiri jwe gwetu ukenda inya services za kuthithiria rikwa mass kuthithiria mwendo oku kwau services ja twinachio na itweja antu betu na tubaeja na bei friendly kana yake kuendera nonto we are in the society na ni antu betu tugusabe kwa uteja kumblis ulega kutetheka na njira yonde. Thank you very much madam. Kuna mtu anauliza kama mnafanya postmortem, sijui kama hili mnalifanya ama mjafikia ile hatua ama inakuwa namna gani, na kama mnalifanya mtu anahitaji nini ndo aweze kufanya ile postmortem? Postmortem inakuanga na njia zake za kufanya na kama tunavyojua kuna ile njia lazima upitie ndio ukaweze kufanya postmortem. Sisi tunaifanya pale kwetu na tuko na stakabadhi za kujaza hiyo matokeo ya postmortem. Kwa hivyo kwa saa hii inaendelea, hata so far tumefanya kadhaa. So possible kama kuna mtu anahitaji kufanya postmortem, tuko na facility enough na capable ya kufanya postmortem. Yes. Kwa hivyo labda mtu angehitaji nini ndo muweze kufanya hili? Sababu labda kuna wengine hawajui nini inahitajika haswa ndo muweze kufanya hili. Okay, postmortem kitu ya maana sana. Postmortem unajua inakujanga wakati kuna mzukasuko, watu wako na shaka. Huenda maybe ile kitu wanafikiria imeweza kuondoa mpendwa wao, sio yenye wanaambiwa. Kwa hivyo postmortem nieleze kidogo ni ya kufuatilia ili kujua ukweli. Kwa hivyo ukitaka kufanya postmortem kuna watu kadhaa ambao wanahusika. Lazima watu wa familia waweze kusikizana, waseme tunataka postmortem. So hao ni party number 1 yenye inahusika. Alafu kwa postmortem lazima ukuwe umeandikisha hiyo pale kwa OB. Kwa hivyo utapewa askari mmoja wa kufanya postmortem. Sisi tuko na daktari ambaye ako na umaarufu wa kufanya postmortem. Kwa hivyo ndiye tutatumia na atashughulikia hiyo mambo mpaka iweze kukua sawa sawa. Yes. Nkenda kuongera au ankuga kwiboba endaga inya kwithira kenda betikia na ukethira penda kweja na pathologist wao wa kuthithio ntojabu kwa ubatwe twina postmortem kits kwa ukenda kweja na pathologist yoku othithia kenda wigwo ng'aneri outotepingaga ende muntu umba kweja akienda atumutetheria uria akomba gukinyira pathologist okumuthithiria postmortem au itotethairia kana tukamwitira uria twitaga kenda athithia mauntu jare kwa no wize na waku ende facilities cia kuthithia postmortem twina cio cionde kwa daktari akiwejaga kethira urienda kweja noku na kethira utikwenda kweja noku watu request itugutetheria kwithira wina pathologist no gatetheka na njira cionde kwa itienderete na postmortem itukuthithia na ituthithĩtie kadhaa. Sana wacha tuangalie vifaa ama mashine ambazo mnazitumia pale kuweka miili ya wapendwa wetu. Unajua zani nilikuwa nasikia sijui watu wanatumia sijui jivu, sijui makaa, sijui nini. Labda ni mashine ina gani? Ni mashine ziko na uwezo gani ambazo tunazitumia pale Colbris? Kwa sahihi naweza shindwa kuelezea vizuri mambo ya hizo mashine, lakini mashine ambazo tunatumia ni mashine ambazo ni za kimaarufu, tumefanya kuziimport. Kwa hivyo ni mashine za kimaarufu ambazo zinatumika, ni mashine za kisasa ambazo tunatumika kuweka ile baridi katika zile room zetu, na kwa sofa ile wakati ambao tumekuwa tukifanya nazo zimekuwa zikifanya kazi perfectly. So zimekuwa mzuri na sijasikia shaka ama shida yoyote kwa machini zetu. Yes. Madam Director, ukiongea mtu wangu watu
bwana Shiringi na umaarufu bwana Betreno kumenya maybe kulingana kumana na ujuzi bobo imashini ikariata bombe itakoreta haraka ngo chamba utungatira mu ndienda kuongera mbuga atiri nontu wene thirite aitethairia cibitari mwanya nario gutetheria kuria na nonere cibitari nyingi nyete na capacity nene. Number 1 machine tieto we have it's kwena kanya gaka nene ntije kethera kanya karatu ina ko kwena yani untu vumira mero tukarega kwando nontu twina space ya antu baba ingi muno kuringana nora tuthithitie arafu machine tieto is very modern, most modern actually ntije kethera kwe antu within meru pomba kwethera machine twina bena machine ta iria twina tio na itia yani i machine tiomba lifespan yetio kuringana na ore ithithitwe na kuringana twagurira machine very expensive na very powerful kwa utereo we are very sure utereo machine jaira tiomba turinga nthi arafu weja nderea teka twina room imwe ugani room imwe kwa twina machine o ta ithandatu kwa no kuona igitari rionthe machine iu cionthe igisava antu tutiumba kwithira twina capacity ngani na machine tieto ni kurita ngugi pwega muno na icia gwitikika bwega sana. Thank you very much. Bado kidogo Madam Director, maybe no itwari ni mantu mako ni na charges ugire i-charges chumba kuganira mibuko ya antu ntikumenya kire baraba yagiritwe atori na ubu na kire baraba labda bambeta kwebura bakia kurugurutana na bongo barani yateya beno bedire bakine nkana ya feedback kana kwegitwe nguto na aguma torani kiwata kukoni ngugi yenu kuringana na ngugi yetu ore antu bakumeona kimetho nontu ni gukenia antu baba inge metho antu baba inge bakwethera bakeja beno gwa bakithuganagia ja na ndembuga standard yani ni antu batenganira ende bejara twabera cost yetu ote muntu oremo nonto we consider na inyo kethera maybe wena ukiremerwa ni untu buriku kana buriku chana ndeja atori ba moito shughurikirete atori especially from within para bedaro ba atori betu immediate para ba wati misiba ende okeja office no gatiereza uterego tetheka kwa so far ote muntu ndera igwa akiuga na remi na actually inya bara bederete to isabu kinya recently bara to savete para uga kuringana na standard ira ekitotaije tuomba kugitate akuria ende bakweja bona for sure cost yetu kana mari yetu very friendly ke muntu kawaida note muntu tiomba kunganiro kwa wantu bakaigwa beno gwa weje ofisi yetu no gatetheka na njira yonke. Wewe sana labda nini haswa kimechangia nyinyi kukua kwa kasi sana? Okay, kitu yenye imechangia kukua kwa kasi sana ni huduma. Unajua zile huduma ambazo unapea wateja wako zinachangia biashara yako venye itaendelea. Kwa hivyo huduma zetu ni huduma maalum. Wale watu ambao tunafanya kazi na wao ni watu ambao wako na ujuzi wa kipekee wa kufanya hiyo kazi na ni watu ambao wamesomea hiyo kazi. Kwa hivyo ukiwa umesomea kazi fulani na hiyo kazi ikuwe hiyo kitu iko kwa roho yako, unakuanga na upendo wa kufanya hiyo kazi. Kwa hivyo tuko na wafanyikazi wazuri, wafanyikazi ambao wanapenda kazi yao, wafanyikazi ambao wakiamka asubuhi akikuja kazini anaona ni njia ya kuhudumia wateja. Kwa hivyo hiyo ninaweza sema kwanza ndio imechangia kukua kwa kazi. Na tena mahali kwa hii kazi yetu iko na facilities mingi kama ambavyo umeelezewa, iko na facilities mingi na kuna vile watu wanaona kuna mambo yenye hawawezi pata nje. So wana prefer kukuja kufanya kazi na sisi tunawashika mkono mpaka dakika ya mwisho. Yes. Wow, that's nice. Labda huduma zenu na kulingana na wafanyikazi ambao umesema mko na wao pale, labda usafi iko hali gani? Yani uko kiwango gani? Kwa sababu kuna wengine wanasema mimi sitaki kwenda huko kwa sababu uchafu ni mingi, sijui kuna nuka, kuna sehemu ambazo kuna nuka nini. Sijui kwenu usafi
uko wa hali gani? Kwa wale watu ambao tumeshughulikia kwa huo muda ambao umepita, wanaweza toa ushuhuda kweli kwamba hapa pale ni mahali safi, ni mahali friendly. Ni mahali ukienda, kazi yetu asubuhi tukiamka inakuanga usafi. Wateja wakikuja, wakishatoka, kazi yetu ni usafi. So usafi tumeweka hali ya juu sana, na tumehakikisha kila kitu, hata zile vitu ama vifaa ambazo tunatumia katika kazi yetu ni vifaa safi. Ile room yetu ambayo tunaweza kuhifadhi mili ya wapendwa wetu ni safi, na tunahakikisha usafi ndio kitu ya kwanza katika kazi. Kila wakati tukiingia, tukifanya anything, kila kitu tunahakikisha usafi tumeiweka kipaumbele. Yes. Na kuna hawa watu ambao wanaangalia ama wanashughulikia miili ya waliolala. Sijui kama kuna madawa maalum na wapea, kwa sababu wakati mwingine unapata hata kwa picha tu mtu akiona mfu ama alilala anashtuka. Lakini unapata hawa ni kazi yao tu, ni hulka yao. Leo, kesho kutwa wanatangamana na hawa waliolala. Sijui kama kuna madawa ama training na wapeleka ama okay. Wale watu ambao wako katika jamii zingine, sio hapa kwetu, walikuwa wanaamini ama kitabu, watu walikuwa wanaamini eti ndio ufanye kazi kama hiyo ni mpaka ukue kuna kitu ambayo umetumia. Lakini mimi nimefurahia sana kuona wale watu ambao ninafanya kazi nao ni watu wamejitolea. Na unajua nikuambie kitu moja, ukiona mtu anatumia dawa fulani ili aweze kufanya kazi fulani, hiyo kazi ujue haiko kwa moyo wake. Lakini mtu wa kujitolea na hiyo kitu iko ndani ya roho yake, haezi tumia hizo vitu. Kwa hivyo watu wetu ni watu wasafi, ni watu ambao sidhani kama kuna mtu yote anatumianga dawa yoyote. So ni watu wasafi, na hiyo jambo ya kuhudumia wateja imetoka kwa moyo wao. Kwa hivyo hata wakiletewa mteja wanashughulikia wakiwa na furaha na wakiwa na hiyo roho ya utu ya kushughulikia wateja. So hakuna yeyote ambaye nimewaiona akiwa ametumia kitu yote hapa kwetu kazini. Yes. Okay, kuongera kiau ambuge Antone area kutenda wantu batumaira tandawa cia kulevya kana kenda bombo litangugira. Number 1, antu bara bonze twandikaga tukibathithiria interview itobera ingugiriko na imanto jaiko berigirite gutirimana najo. Kwou inyarira weja wandikwa gwetu itobaikagia training kenda kinya muntu uria omba kwerezwa muntu uria wirigirite ti uria te muntu wirigirite ja kuina ja murano ne ari i muntu une kangi i muntu te na inya kwou inya reception ira abati kumujokia neo kwou itobaikagia training no ntubungi bogonkenia mono kwe society ne garukite igitarira ria mbere tuona ontobo bwa kumakania ende na ndio ntobora bondigareti kwethera atire inya ntobara bainge bakwenda ngogeze ninya ekoro bara ntobathoganagia bate na inya ende urethera no nto iba train na bethera ba na diploma ke course utia motesian na bange bena bara tugeta receptionists para twinabo tukabajokia tukabera training yete reception ya kawaida weregerete antu ba muthemba jojo ko itukwithira twibaritana na tukabaikia training muntu akamba kwamua kethira akomba kana atigetate ateumba ende para bainge bonde para tukuritaniria ngugi abo beterete baithithagia ngugi njega muno pate under influence of anything na bakirita ngugi njega na tugakenera onto bo. That's nice. Tunapomalizia kusoma naona dakika zetu ndio tuingie kwa mpango ufuatao. Sijui ni ahadi gani unaweza wekea wale ambao wangependa kuja kupata huduma zetu? Ahadi tu. Ahadi yenye ningetaka kuwekea ambao wangetaka kufanya huduma na sisi, kuna kitu moja tunawaambia. Ukaweza kuwa umeachwa na mpendwa wako na ako area ya Meru na umekosa gari ya kumleta pale kwetu, tupigie simu yetu na sisi tutamkujia bila malipo yoyote. Hiyo ndio ahadi ambayo tutakuwa tumewawekea na tunajua tutasaidiana kwa pamoja. Yes. Madam Director? Manto zara mpomba kuga ke alikiria beto para benda kuritaniria muge na ati turenda obwira na umatire ara age kumbrize weza. Number 1,
ukethira ukijukwa na njira igiteo muno na antu baraba utoshughulikira antu aria ni antu bairitaniritie kurita ngugi na services tieto kana uriti bwetu bwa ngugi ni untu bwe kiwango kia goro muno kwa utirio ingwitikia umba kwi utuika wathura ni uriti bwetu bwa ngugi kana tomba gukuritira ngugi wigu otenganirite kwa assurance ira pomba kwa antu betu ni atiri geria Coolbreeze na weja imbize ugeta no koje bwa ngugi ira njega tuburitirite nonto we are very confident ati ngugi ira turitau ni ari anju ngugi njega antu ara ni antu athongi ote unto bukurukira methone jaku bugwita mbere ndene Coolbreeze urega kubutegera nonto bothongi bura buryo kwa antu betu ngenda wai na munyajo moyo kejo tirimana nonto bukwenda services tieto tugerie twage wa tugeria utikaroria konge kwa gwita nonto tukabwa excellent services na bugakena imbije bugakena sofa barabejete ibakenete na tugeta mbere nkoroki kwitiria kiwango kiu kenda ntobeto baigwa batekete labda in 10 years to come moto director burengianda kwa bukinyete ko kana services chenu chikinyete kuna maybe bubangite tuko base wa county ya Meru kana bubangite kinya go spread to some other counties na maybe kinyande wichingi nande in 10 years mubango zetu ni atiri twenda gwikia undumeje kiria antu mwanya na twambiritie na ndio twambiritie na Meru County na tora twagwira our facility is strategically placed kwa unande uti antu umba gwita ndene Meru kana umba kwathirwa aria turi uremwa kwa wingwitikia tuketera twisabu Meru na kinya surrounding counties na twenderete u undume tukamikia nya counties inge itogo trust murungu agatombithia tombe gwikia facilities izi ke county iria twinatio na ndi kuma au tomba kuendelea kulingana na ora muntu etagikora ni romba rietu tukiendelea kwarama na njira mwanya na twambirie guntu mwanya na kinya tweja ne services kinya kombi international. Wow, that's very good. Manager, labda maneno ya mwisho kwa watazamaji ambao wanatutazama na wale labda wamefanya kazi na nyinyi, wale ni wateja wenu na wale labda siku za usoni, tuambie watu wakufe lakini labda wale siku za usoni watakuwa wateja wenu. Ungependa kuambia? Kitu ya kwanza, ningependa kwanza kushukuru mteja yote ambaye amepitia pale kwetu na akafanya services na sisi. Sisi tunataka kuwashukuru nyote watazamaji na tunaomba ni ombi letu kwamba tutaweza kuwapea services ambazo ni muhimu sana na tutajaribu sisi tutatia bidii vile Mungu atatuwezesha. Sisi ni watu ambao wanaamini Mungu na tunajua Mungu atatuwezesha kuwashughulikia na njia ifaayo. Yes. Good. Madam Director, maybe mtu naende kuwatania nati, mtu naende kuwatania nati, mtu naende utukinyira na njira yonde nati kunyakana tuenara Facebook, namba chienu chobiche muno binambere kwa wetu na nkagira, kengo tukainambere kwa tuwe chigwata. Nande tui mitandaoni ke Facebook na to ke social media chionde tuiku na kinya namba thimu ira yombote kinyirayo manager wetu akabwa kwa manager uga namba ya thimu ira ntubakomba gutukinyira nayo ke Coolbreeze. Kwa mitandao tunajiita The Coolbreeze Funeral Home. Utatupata kwa Instagram, TikTok tuko The Coolbreeze Funeral Home, tuko Facebook The Coolbreeze Funeral Home. Ukitaka kutupata namba za simu ni 0798 71 5653. Asante. Madam, maybe migambo iragomba kwa weni ukiri ateja benu na barabomba kuenda in future kutania ngwina abi. Nande ampugi atiri ki antobeto ba Meru na kinya ome Meru. Ndenda kuga atiri
itukurie nthi yetu na njira mwanya mwanya na mbuge atiri ngugi ici tukurita no tora umba kwambiria cibitari no ntu wategera ndene society untu bu kwendeka kwa wi service terengi ko muntu umba kwigwa ena kinya wiru kana umba kwithira no ende ka araremi mpomba atea kwa muntu jora kinya kambona kana kambira na kwenda jonto jora tutie sititi kuteria muntu jo kwa itokire twinde tukurie county yetu tukurie Meru tukurie Kenya na kinya antu batu babethi bone guntu mwanya mwanya nare umba kurita ngugi tutikeje kubagua ngugi na bando no tukwenda uturo bubwega kwa ukethera wina moyo jo ukabagua ngugi yonde ukira ngugi ukethera ombo merite na inya yonde untu bura bunde bukeja njarene ciaku kubuthithia na inya yonde no gatetheka kwa ugietwe twenda guserve society yetu na njireu na njira ya heshima bwega sana. Thank you very much kriboze baranko na bagiti na mbere kwa wetwira watu lingati. Thank you very much kina Matu Mpole kina Anto, thank you very much na baraba ngibona kwa na bagiti na mbere kwa wetwira ga ufollow kobu mukwebegiro tieturomagiria antu kwego bagito kutika lakini iku diagram ndamu gagitha wakinjarani cietu na kira kia menyaga gitethara kinjarani cietu ndaugire atiri manto ja moyo na manto ja gikuo jombe ja injarani cia Murungu kwa unonto manto ja injarani cia Murungu nora turegaga gwitikiria riria ja karika na nande manto ja Murungu najo tutiomba muria kiuria riria ja karikare ikianto ja twe bareo bakuigika bara anto batigita jariria kwa unande utiomba rombera muntu akwa ende nonto imathithio jara tutiomba menye kora ja kari nonto manto ja Murungu iwo ja thithagia na njira cia Murungu twomba gutiere waja mwana ndamu kwa manto ja Murungu ja karika tukageria kumanĩria na tukaukiora jakari na tukomanĩria na ikio turio ta kumbrizi maybe keba bebe tubakiringithika ndeto taino mbakuvera tukirikiria mwana bora bomba kwethira tabatigi ni endo bao woni ndenda kubekira inya mbere atiri kutigwa imwendo wenu itwize mwije antu baba ingete muntu te baba inge bere yagwa omba kwira muntu Murungu ari mwana abwe kana Murungu nabukaretie ende muntu oria uinyekirite iwe withairwa ije na uga muntu uzo akamenya oria nkuigwa atembera uga kugitate akumbira kwa wikio tukwenda kuigika antu betu na njire nene kenda tuboneria atiri inyoti gwe mwenda waku kwina wirigiro bwa rujo tukaba inya jere kumba kurungama kinyo eta tukabera kwina uturo kwa gutura na bwa guitana mbere no uturo no tutugatura ndi no yendelete antu ibethairwa baringi kete na njire nene na bwethairwa pwe untu popomo ikiongo kwera itotirena antu betu no kwera untu muntu manto jonde ijabui na dayo natigi mwendo wao ni untu bwethairwa pwe popomo ende no tuitothomerete ngugira ikio tomba kwethira twina unjuzi bwa kugwatirira antu kuba kanso na kuboneria njere iria bakomba urungamatio kenda inya igitarira ria kurukana bathiria morning muntu akomba urungamaikaire na getambere no turu wow, that's very much thank you very much na congratulations kiri Meru TV bwe sana na bilitira nkona gituma thaino kiri uchumkono babo ile tupokeleka babo ile tupokana meria Kenya Meru TV ile tukibuya kanya tunana bwe sana thank you very much nonto bwa mtumo na nkatha chimwanya madamu nonto bwa ngera bukurutara kujuice na bwana manager asanteni sana kwa kazi mnafanya pale sababu mnahudumia wa Kenya mnahudumia jamii na ni jambo nzuri hata kama wakati mwingine ni munaonekana hata ngoge kalia tena ndi na bali tukumenya boranto babukire maybe antu taba family ubukuga ngoge no bukwenda kurukia kuruga maybe antu ba family bawiri hata igitarira antu ba family bamenyere kwenda kuga antu iba kwitamna mbere bakigaruraga matukanya onto kinyani wirigiro bwakwa ndairigirite antu bakamaka porie mwari wetu
kakuthithia ngugi kari kana mwana wetu karaumire ndu nije antu ibona jaka uthuki mutwe endete kuthuka mutwe ende nandi ndona family ni kuona untu bubu no untu bwagirite kwithira burio no untu mantu jarana tukarikira tukarigwa tuthithia atia na nandi rira muntu eja kanyene jakare okuboneria njira neji oibu tubati kuthithia antu baba inge in the society ibejete na ba actually they are positive na bakoga ibuthithitio antu bobwega ituragite antu tabubu no antu jabubu akareka nandi tukaigua ati tutatete njira itwathitherio antu bora bwagirite kuthithwa kwa antu bora nandi kwa actually ni antu batwikirite moyo nkuruki wera muntu ora kuthithia agakuria na mete uganitie ukaigua bara baingi bakuria what am brilliant idea na ndio tubu na boga gwikira inya no kagia na inya gwita na mbere kwa support nyera nene yaumaga kirianto na inya family cietu gutwira buthuganitie ntu bubwega na werera muntu no thuganitie ntu bubwega no na inya gwita na mbere na gukira kwa winyera yetu yaumire ge family na inya tore na inya tori kinya tori bara twena bo bakuigwa utowetekagia ifuneral wa mtu gwaka enderera bonere no ubona ibauririe bonere hai antu aja ne athongi na nandi nyantu ibaga ku appreciate mono kwa wito shoki nyankatho onto bantu gutwikira inya kwa kwiza kuigwa kuona onto go bwagirite kwa society ambuge itogukura ndenda ko attribute onto bo gwatire atwerewa mantu jaraja karika isa wethire kwa kinya kele no rito kuja etekeria ija wethire na ija karika na ingwetekia togukura ibwega. That's very nice. Thank you very much. Tukirekirea kabisa manager, sijui kama una jambo la mwisho la kusema na labda unaweza tukumbusha tu hiyo namba tena na labda kwa Meru Town unapopanda sijui wapi utatupea hiyo direction tena ndipo tuweze kujua mko wapi hasa. Ya mwisho ni kushukuru Meru TV kwa sababu ya kutupa hii nafasi. Nirudie kidogo niseme ukitaka kufika mahali tunafanyia kazi ama ukitaka kufika the Cool Breeze Funeral Home ukitoka Meru 6 kilometers kutoka Makutano town ni 3 kilometers utapanda ukipita msitu ukifika kwa hiyo junction tuko hapo mbele ukiwa hapo kwa junction utaona kibao kubwa sana ambayo inaitwa the Cool Breeze Funeral Home na usiku inawaka so tutashukuru sana tunawakaribisha nyote yeyote ambaye atakuwa na haja ambayo inatuhitaji sisi tuko kwa sababu yenu na tuko na moyo wa kuwakaribisha na tunajua Mungu atatusaidia. Yes. Nambari ya simu ambayo utatumia kutufikia ni 0798 71 5653 0798 71 5653 na ukitupigia tutaweza kukusaidia kwa njia ifaayo. Asante sana. Thank you very much. Madam Migambo ya Mudia, maybe tukerekere mubango. Ndienda kuga atiri oto boigwa ara Cool Breeze tolilagia ngugi utuko na muthenya kwa uenda services tieto kinyoka ringa thimwe utuko kwina antu bara baritangugi bakarago utuko na kinya muthenya kwa utigita utwenda tora na tukakuritira ngugi na njirera yagirite na tutekuromba muntu onde ona boy ende murungu akenda onto bobo kare tureona tugagwikigeka na manto jonde dageta bwega na ndienda kuga atiri Meru TV ibo tuteria na njira nene onto inatwe itubudingataga na itokona ngugira gukurite nene gutuma tukura na tona manto jara bugwitana jo na mbere jani mbudikairia mono na kona manto jara bugwitana mbere na jo tukauga murungu agari Meru TV etenya nkuruki gitutethagia na gitwaramagia nonto gutembizete na nonto tembizete rire itwete na mbere kwira antu betu itwete mbere kuoneria antu betu njira na tukomba gukurania na wa twakurania twinde iro tukomba garuka ukejo kura gwenka utiomba garuka inde tugakurania twinde tukona
antu baigaruka anabeto baigaruka mantu jaigaruka nontu bo ibwega ko ibwega nontu baithomo bure bo turetaira Murungu abutharime na bo inyankuruki na no menyo nkuruki. Bwega sana. Thank you very much. Karibu. Asante. Asante sana. Kugire siri tu muregere wa Meru TV ati bantu agaro ti bantu wange mbuga Meru omba kona buntu to kuna timero akekinya ngwetigia gishigo kya kirema ana Kenya tigikana kwe bantu kazi wethire bantu kwena wenda gukura tuyo kundwa wenda kuruma tuyo twakuwe bumia na ara gukira utia rumagantu oyara rumagantu akore kwena guntu akurubira michemanio kwena guntu akurombera wenda kwena bastu kwenda kwena baraboga kiremba babaringanda nama unwetigire to kwena muntu ko bantu akurigere sana kinyawa wati kuthi maybe kurutania na bongoge no liongera no kona buramantu makarakari na mantu makelwa mari sawa kabisa kire wowe nambere ko watu ni tunati kukiambira mu kathani ngo shokire nkaze chimwanya na kuribwe nonto bwa kuraiga Meru TV na ibu wethire togitema to nambere ko tukiko kare kinyakanya kara to nambere ko watu wetu magirwo gorobwe munde tukiko kare ndeni ya Kenya yonde na ngakwira orokala nonto bwa kwirutaniria kuraiga Meru TV nyoka wethire bambitane family zo kimadi tuwatanendere kitakura yake mubango yonge kudinga TV karabaya. Didia turataukirwo ni umwe wa endo betu ni tujuragwo ni kithiki kuringika kunene hamwe na nkoji cia nkoro gwitikira wendi bo mwathani Murungu hamwe na bo ni twambairia kuibanga kubate aria muthia na rugendo do ndwambairia